Abe byo kwerinda omu district ya Bushenyi bakinga ekinombe kimazire kwita abantu batano ababiri nibatimba efeza aharaka yangu muri Kyamuhunga. Nituza kukinga hwaha ebintu bigenda omu maisho tari omuntu ori kwikirizibwa kwijagarika kutimba ekyo bugigaha okutondoza kubeni kugenda omu maisho kandi kuturiburaho turi abantu bamanyisa. Nza kubanza tucyondoze tumanye ababe baruho bata no huwa habahire nibakoze saki so atakagiro wagirota ninda ngono murebe byo birya ninyendo kubira bwene byo ko byaguma wori je kutamwengaro munaza kuchikwata no naza kukwataramu. So nobody is allowed to mine here. When you are here mining, you are violating the mining laws. Bwanyuma yakagwaka kubaho omumbagenza kahatamo kuzimu aho itaka rya muzikire kandi abatura basimira bebembeza bakozere cyango okureba ngo umuntu guyazikurwa. Haki itwe bintu tubikora na polisi. Hati tulionza kugira urukiko na polisi na bari abachina tubete tumanyo kubizire neba gukora nibiya. Abyo kwerinda barabizeho ikirango ngo umuntu weno raze kugaruka kutimba efezo mu mwanya ogu aine kuba ine license. Polisi ikiriza baferirwa kuzika abantu babo bwanyuma yo kuceberwa. Nebyona abagenzi tubahereze cyumuro cyungitine kitwasa kubakora. Gasha kwa Ben Muhozi.